Arhitektura 20. veka imala je naravno brojne pokrete. Svi su oni na svoj način doprinosili jednom bogatstvu, raznolikosti i istraživačkim eksperimentima na svim frontovima Evrope i celog sveta. Međutim, ne može se prenebreći da je verovatno najpoetičniji pokret u celom tom 20. veku bio ruski konstruktivizam. Nastao je 1917. godine na krilima jedne velike revolucije koja je zaista mnogo obećavala, a nije ispunila ni približno ono što se htelo. S druge strane, konstruktivizam u Rusiji prekinut je naglo, administrativno, kada je staljinistička oligarhija 1933. godine razumela da moderni arhitektonski jezik ne odgovara navodno socijalizmu i kada se pojavio takozvani socrealizam, kada je teorija o nacionalnom po formi, a socijalističkom po sadržaju potpuno istisnula ruske konstruktiviste. No ostaje da kažem tako, ipak bolna činjenica da posle toga, od 1933. godine do danas, u Rusiji više nikad ni približno arhitektura nije stigla do tih visina, do tog dometa i do tog heroizma. Ima naravno u 18. veku Rusija arhitekturu posebnih vrednosti, ali i to je zaista samo jedan manji deo onoga što je konstruktivizam uspeo da ostvari. Ostao je do danas jedna od najlepših istorija arhitektonskog jezika u modernoj epohi i izvršio je očevidno veliki uticaj na mnoge škole sve do danas. U konkretnom građenju i praksi urađeno je sigurno mnogo manje nego je ovaj pokret konstruktivizma hteo i mogao. Stvarnost u kojoj su delovali i borila se za ekonomski i svaki drugi opstanak. Jedna izuzetno zaostala i siromašena država nije bila primjerena stvaralačkoj energiji i talentima njenih brojnih arhitekata. Realizacija projekata i konkretno građenje bilo je potpuno nesaglasno stvarnim potrebama i samo je ponekad bilo moguće izvoditi zgrade, pa i tada sa veoma velikim žrtvama. Materijala, mašina, novca je bilo malo, a iz takvih uslova teško se može praviti mnogo i dobre arhitekture. Za druge, inače vrlo razvijene intelektualne i naučne, umetničke i profesionalne linije u ovom periodu Rusije, stvari su možda i za neku nijansu bile bolje. Lingvistika, književnost, primenjene i propagandne umetnosti, slikarstvo i film, balet i pozorište, muzika i dizajn, naročito grafički, bili su po potrebnim investicijama ipak mnogo lakše savladivi zadaci. Arhitektura, onako sva fizična, toliko materijalna, toliko teška, uz sve njene veze sa konkretnim životom, nije se mogla lako uklopiti u tadašnje realne graditeljske uslove. Tako su u okvire ruskog konstruktivizma u arhitekturi ušli kao njen ne samo legitiman, što je uvek bilo, nego i kao njen vrlo važni deo mnogobrojni planovi, skice, napisani principi, makete, crteži, konkursni projekti, predlozi, ideje, modeli, planovi, jedna nepregledna graditeljska materija čija je sudbina bila da sve ostane samo papir, zamisao i neostvareni graditeljski snovi. Sve to što je tamo napravljeno i napisano neće biti ostvareno, ali će za arhitekturu ostati kao trajna istorija duha i od velikog značaja. Laboratorijski i eksperimentalni karakter konstruktivizma bez presedana i u tradiciji građenja, osim u renesansi možda, a njegovo i danas vidljivo prisustvo u teoriji i praksi vraća ga ponovo i na drugi način u život. Skoro da nema danas arhitektonskog pokreta koji na ovaj ili onaj način ponešto ili poviše ne duguje ruskom konstruktivizmu iz 20. godina. High-tech, na primjer, ima sigurno puno kontakta sa istorijom ruske arhitekture, kao i kasni modernizam i naravno potpuno posebno neokonstruktivizam i dekonstruktivizam, o čemu će sigurno ovim emisijama još biti reči. S druge strane, imena kao što su Zaha Hadid, Steigerman, Stanley i ostali Eisenman, pa onda pored njih još arhitekti kao što je Bernard Tschumi i neki drugi, imaju u svom biću, u svom arhitektonskom postupku puno kontakata sa ranijom istorijskom epohom Rusije. Ruska pak avangarda
bila je, što je fascinirajuće, sastavljena ne od jednog arhitekta ili nekoliko, nego ja bih rekao desetine, pa možda i stotine. Ruski konstruktivistički pokret počivao je na Tatlinu, Lisickom, braći Vesnini, na mnogim imenima kao što su Leonidov, kao što je Maljević, kao što je čitav niz graditelja koji su ostavili iza sebe pre svega crteže i pre svega jednu arhitektonsku kulturu vezanu za istraživanje konstrukcije i funkcije kao jedne celine. Ima naravno u tome još nekoliko važnih dimenzija koje su tu arhitekturu dovele do posebnog istorijskog položaja. Konstruktivizam je umeo da sagleda sredstva arhitekture kao likovnu materiju, a funkcije uzimao samo kao neki osnovni razlog i osnovni motiv. To deluje paradoksalno, ali je kao najznačajnije krilo funkcionalizma konstruktivizam bio najlikovniji, najumetničkiji i najtraženiji baš u smislu veze likovnog, umetničkog sa tehnologijom, sa industrijskom revolucijom kojoj su se u Rusiji klanjali i sa osjećanjem da arhitektura zaista u 20. veku mora radikalno promeniti svoj istorijski jezik i odlučiti se za jezik moderne istorijske industrijske epohe. Uvođenje jednog projekta, onog koji su 1924. godine i kao konkursni rad predložili za sedište Lenjingradske pravde u Moskvi tri brata Leonid, Aleksandar i Viktor Vesnini u ovontologiju kuća, priznanje jednoj maketi i brojnim lepim crtežima da su graditeljsko delo. Mi to shvatamo kao neki omaž, dakle iskaz velikog poštovanja pa i divljenja za arhitekturu koja fizički uopšte nije napravljena. Ona je zato u duhovnom i u stvaračkom smislu toliko zrela i tako velika da je mesto, po našem uverenju, u najboljim pregledima arhitekture i zasluženo i obezbeđeno. Mnogo je smešnih i nevažnih kuća izvedeno sa pretenzijama, sa ambicijama. Ne manje filmova je snimljeno ili knjiga štampano, a da njihovo mesto u umetničkom i kulturnom svetu uopšte više ne postoji. Arhitekte konstruktivizma, međutim, nije zaustavljala činjenica da im se malo i retko izvode projekti. Naprotiv, samo zato što je njihova žudnja da aktivno doprinesu novome svetu, njegovom građenju, bila silna, njihovi su i predlozi i crteži disali posebnom snagom, dubokim značenjem i bili su skoro stvarni, zasnovani na jednoj velikoj likovnoj veri. Tako je predlog braće Vesninih, iako samo crtež, samo maketa, dobio epitet kanonskog dela konstruktivizma, dakle kuće koja najtačnije izražava i precizno beleži osnovne principe i postavke celog ovog pokreta. U arhitekturi su zaista retki timovi braće arhitekata. Bila su braća mnogo kasnije Pasareli, ali tri brata Vesnini, Aleksandar, Leonid i Viktor, posto su ostali zapisani kao jedna grupa mladih ljudi zaljubljenih u arhitekturu i likovne umetnosti. Rođeni su svi trojice između 80. 82. i 83. godine. Rano su se vrlo opredelili za arhitekturu i za likovne umetnosti i bili su poznati u istoriji ruskog konstruktivizma kao bratski stvaralački kolektiv. Bratski tvorčeski kolektiv, kako su ih Rusi tada zvali. Njihova istorija je bila vrlo interesantna i zbog toga što su se rano opredelili zaista za istraživanje, za učenje, za školovanje na školama arhitekture i likovnih umetnosti, pa su i po svom temperamentu, i po svojoj kulturi, i po svom odnosu prema arhitekturi i prema umetnostima uopšte bili veoma različiti. Možda je baš zbog toga njihov timski rad bio tako uspešan i možda su zaista zbog toga uspeli da pokažu da timovi mogu funkcionisati samo onda ako su timovi jedinstva u različitostima. Naravno, to nije tako lako postići, a braća su u tom smislu bili zaista primer za ugled. Njihov otac Aleksandar bio je trgovac u Nižnjem Novgorodu, imao je nekih problema tamo 90. godina i oni su se prebacili da žive u Sankt Peterburg, odnosno u Moskvu. I tako se praktično cela porodica pokrenula ka, tako da kažem, glavnom gradu Rusije, glavnim gradovima Rusije i time su oni počeli da se vrlo ozbiljno uče i obrazuju u arhitektonskim i likovnim školama. Njihova arhitektonska istorija u tom smislu
ne samo što je poučna, nego je i vrlo dragocjena za sve nas danas. Njihov dolazak u škole arhitekture nije bio ni malo lak i ni malo jednostavan. Zapravo tih 910. godina, kad su oni bili mladi studenti, u ruskoj arhitekturi carističkog perioda zaista je vladao neki neoklasicistički duh i bilo je zaista puno napora potrebno da se ne padne u tu zamku historicizma. Žoltovski, Fomin, Šusev, arhitekti koji će i kasnije, kada konstruktivizam bude na neki način umro, biti glavni nosioci tih klasicističkih historizujućih stilova, nisu bili baš ljudi koji su ostavljali mnogo prostora za istraživanje. U tom trenutku u Rusiji je naravno vladala jedna historizujuća neoklasicistička arhitektura koja se jako držala evropskih tradicija koje su ostalom bile jake svuda u to vreme u svetu. Nešto malo folklornog ruskog nacionalnog duha se pojavljivalo, Neovizantija je bila važna, bila odlučujuća i na mnogim projektima se osjećala ta tradicija koju su Rusi negovali. U tom smislu i u tom svetlu dejstvo braće Vesninih nije bilo ni malo lako i njihov uspeh koji je kasnije došao, tada se mogao samo nazirati. Oni kao da su predviđali, kao da su anticipirali moderne pokrete koji su istina bili već uveliko na izvestan način prihvaćeni i razvijani u okviru evropskih avangardi. U tom kontekstu su braća Vesnini bili, možda bi se moglo danas kazati, neki prenosioci, neki rasadnik ideja moderne arhitekture, što će revolucija 1917. godine u potpunosti otvoriti i pomoći da braća Vesnini u okviru mnogih drugih timova postanu vodeća snaga ruske arhitekture 20. godina. Revolucija je posle 1917. godine iskreno i napadno tražila novi jezik građenja za novu društvenu i istorijsku situaciju. Tradicija i klasično nisu mogli jednovremeno biti dobar umetnički odgovor i za epohu robova, i za srednji vijek, kao i za kapitalizam koji je na neki način plašio velike vođe socijalizma, a pogotovo i verovatno plašio radničku klasu, industrijsku moć i kultnu elektrifikaciju Rusije toga vremena. Konstruktivizam, sav usmeren ka mašinama i ka konstrukcijama, kao krilo funkcionalizma, sa svojom dinamikom, novom verom i kolektivnom energijom, koju po svojoj prirodi imaju filmska umetnost i arhitektura toga vremena, ličio je na istiniti odgovor izazovima nove epohe. Braća Vesnini iskreno su i sa velikim darom gradili jezikom i sredstvima konstruktivizma. Kada je oficijalna državna politika 1933. godine u Rusiji i to dekretima procenila da je istorizujući socrealizam jedina primjerena forma umetničkog delovanja u velikom SSSR-u, i to ne samo arhitekturi, u čuvenoj dogmi toga vremena kako treba raditi jedino i isključivo nacionalno po formi i socijalističko po sadržaju, tri brata Vesnini, kao i toliki drugi, uklonjeni su sa posla, ali nisu pristali da se prilagode novim državnim uredbama. Za Aleksandra, Leonida i Viktora arhaični dekorativizam nacionalnih i klasicističkih ukrasa, koji su sami Rusi kasnije posle Staljinove smrtni 1953. godine ocjenjivali kao period izljišestva i ukrašateljstva ili suvišnosti i ulepšavanja, nije i ni po koju cenu mogao postati istinski arhitektonski stav za njihova shvatanja etike i umetnosti. Funkcionalni procesi u arhitekturi za braću Vesnine bili su osnovni izvor rada i oblikovanja. Bio im je tuđ svaki formalizam, dekorativnost, ulagivanje istoriji, kopiranje tradicije, za koju su rekli čuvenu misao da se ona mora voleti, ali beskorisno. Kako bi Ruski rekli, pačci bespaljezna. Dakle, bez zloupotrebe istorije. Arhitekturi je mesto sa ljudima i u brojnim formama njihovog postojanja. Likovna vrednost kuća i njihovo značenje može doći samo iz tog okvira. Koristili su se temom grupne forme u oblikovanju složenih, funkcionalnih sklopova kod objekata velikog programa kao što su bili Palata Rada, Biblioteka Lenjina i pozorište u Harkovu. Izvedeni objekti braće Vesnini, Robna kuća Mostor u Moskvi,
sjajna staklena zavesa 30 godina pre zida zavese Mies van der Rohe, pa onda Palata kulture fabrike automobila Lihačov u Moskvi, brojne cerografije, dizajn knjiga, naslovnih stranica itd. donosili su im veliki profesionalni ugled. U tome svetlu je i njihov konkursni projekat neizvedeno delo predstavništvo redakcija Leningradske pravde u Moskvi, koji posle toliko vremena donosi zadivljujuće poruke. Ima naravno u arhitekturi mnogo malih građevina koje su postale velike po svojim vrednostima, po svojim lepotama i po svom dometu u istoriji naše profesije. Međutim, Leningradska pravda braće Vesnin prosto zadivljuje i njena veličina je zapanjujuće mala. Objekat je trebalo da bude svega 36 kvadratnih metara u osnovi, 6 puta 6 metara. U tom malom prostoru braća Vesnini su saželi čitavu filozofiju konstruktivizma i to danas zadivljuje, to danas zapanjuje i to danas prosto pleni. Kuća je imala, naravno, kao što je duh konstruktivizma nalagao, vidljivu konstrukciju cijelog objekta. 2 panoramska lifta trebalo je da idu po fasadi i može se samo zamisliti kako bi svetlili noću. Konstrukcija je bila upregnuta, kako se to kaže, dijagonalama. Kuća je koristila sva moguća sredstva, ako tako sme da se kaže, ko arhitektura onoga vremena možda i nije nudila. A to su satovi, slova, antene, zvučnici i cijel jedan repertuar konstruktivističkog graditeljskog jezika. Kuća je isto tako imala u toj svojoj maloj osnovi jedno sažeto stepenište koje je bilo izbačeno na fasadu i cijela građevina je prosto odisala jednom minijaturom u čijim su se odnosima veličine mogle pročitati kao najveće moguće. Do dan danas je ostalo u istoriji arhitekture Leningradska pravda primjer toga da se i sa vrlo malo kvadratnih metara, sa vrlo malo fizičkih količina može postići arhitektonsko delo najviše emocionalne, duhovne i profesionalne klase. To nije mali doprinos i u tom smislu verovatno će se oni koji vole da grade veliko, monumentalno, malo zbuniti pred čistotom i malenkošću ove velike kuće nikad izvedene. Kao i u cijelom graditeljskom rečniku konstruktivizma i na Leningradskoj pravdi braća Vesnini koriste tekstove, slova, sat, zvučnik, reflektor i antene, terasu za govornika, svetlost, sve konstruktivne detalje i dijagonale, skoro scenski tretiran krov, zastavu koja će kasnijih 1970. godina biti deo postmodernističkog i teksta i naracije. Na jednostavnom i malenom projektu kući Vesnini jasno pokazuju vedrinu graditeljskog stava u skladu sa njihovim lepim prezimenom prolećnih mirisa i boginje Vesne. Te 1924. godine, kada je crtana ova neizvedena stranica moderne arhitekture i herojskog perioda, kome konstruktivizam možda najblistavije pripada, nije se mogla naći bolja i plemenitija kuća dokaz i potvrda svih socijalnih i umjetničkih ideala. Aleksandra, Leonid i Viktor Vesnini imali su jedan veliki narativni i duhovni doprinos svojom slojevitom kućom Leningradska pravda, nikad izvedeno. Leningradska pravda Aleksandra, Leonida i Viktora Vesninih nije izvedena. Bilo bi čudo, bilo bi čudesno da jeste. Međutim, i tako neizvedena. Ona je ostavila tako dubok trag, postala je delo tako velikog doprinosa arhitekturi uopšte, da možda u suštini nije ni važno što nije napravljena. Ima toliko kuća koje su napravljene, a možda bi bilo bolje da nisu. Ima toliko objekata koji su stvarnost, a nisu je dosegli. Ima toliko nemih kuća čija je stvarnost prosto zaborav. U tom smislu mislim da je delo Aleksandra, Leonida i Viktora prosto poučno. Nije najvažnije u arhitekturi da nešto bude izvedeno. Važno je da bude napravljeno od srca, od pameti i od dara. U tom smislu ja mislim da bi i uključenje ove kuće u antologiju trebalo shvatiti kao jedan stav, kao jednu želju. Da svi mi koji se bavimo arhitekturom, pa i oni koji je podržavaju, koji je vole, shvate da je u arhitekturi naravno važno praviti kuće,
ali još važnije praviti dobre kuće. Jer one koje su ostale na papiru, u maketama, kao što je ostala ova prelepa građevina Aleksandra, Leonida i Viktora Vesninih, ostaju negdje drugo izgrađene, verovatno u našem pamćenju, u našem sećanju, u našoj ljubavi za arhitekturu i u našem srcu.